Velika mi je čast da vas pozdravim na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za diplomatski kor Ministarstva spoljnih poslova. Kao što vam je poznato, trudimo se da negujemo tradiciju ovakvih okupljanja na dan dočeka nove godine po julijanskom kalendaru, koja se ovde kolokvijalno, ali sa ponosom zove i Srpska nova godina. Uz najlepše želje i prevashodno dobro zdravlje, uveren sam da ćete, kao i do sada, u Ministarstvu spoljnih poslova pronaći adekvatnog sagovornika i kredibilnog partnera po svim pitanjima od interesa. Naše diplomate, čiji rad i zalaganje ovom prilikom i javno pohvaljujem, će nastaviti sa svojim neiscrpnim angažmanom u cilju podizanja ugleda Srbije i predstavljanja naše principijelne pozicije u međunarodnoj areni. Diplomatske aktivnosti Srbije će i u narednom periodu biti usmerene ka ostvarivanju osnovnih ciljeva i prioriteta naše spoljne politike, a to su očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, punopravno članstvo u Evropskoj uniji, razvoj dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, unapređenje bilateralnih odnosa sa svim državama u svetu, a naročito negovanje naših tradicionalnih partnerstava, aktivni doprinos multilateralizmu uz puno poštovanje principa međunarodnog prava, doprinos Srbije miru i bezbednosti, kao i nastavak angažmana na pomoći i podršci našim građanima svuda u svetu. Dame i gospodo, vaše ekscelencije, mir u svetu danas je ugrožen. Rat u Ukrajini je poprimio obeležje svetskog sukoba sa ogromnim posledicama po ceo svet. Zalažemo se za mir, za zaboravljenu reč iz nekadašnjeg vremena, za detant, za popuštanje, na osnovu poštovanja univerzalnih principa međunarodnog prava. Očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta je prioritet našeg državnog poretka i u skladu sa tim Republika Srbija usmerava i svoje spoljno-političke aktivnosti. Pred nama je, nažalost, težak put u ostvarivanju ovog na izgled jednostavnog, a zapravo izuzetno komplikovanog i kompleksnog zadatka. Tim više, negativno smo iznenađeni slobodnim i selektivnim tumačenjem međunarodnog javnog prava, jer smatramo da snaga svakog principa počiva na njegovoj potpunoj i univerzalnoj primeni i bezuslovnom pridržavanju. Dozvolite mi da i ovom prilikom istaknem zahvalnost državama koje dosledno ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i onima koje su svoje stavove korigovale i koje će ih korigovati do pronalaska kompromisnog i održivog rešenja.